Uray kaskasano, addalat ta oras ta iti tunggal maysa. Kas ita, addata dito'y park. Saan matakanayan nga agdate ta? Wala, taado matinaskan nga ipang pangruna ta. Ngam ti panagdate ta. Agpadat ang agad-adal. Kan ag part-time job ta pay. Iti kasta, isupay ti matgadan ta. Wen Lorraine, Agan anos talat ta. Aging ga amakalpas ta iti panagadal ta. kasta teramiden ta. Nangruna, ket adamat arapap ta para iti masakbayan. Wen Jordan, katnaskan laang ti panagan anos kan sakripisyo. Sapay ko ma, tamaragpat ta ti arapap ta. Pagbalinin ta nga inspirasyon ti tunggal maysa. Tapno maragpat ta ti arapaat ta, Jordan. Gusto ka Lorraine, ket kasta teramiden ta. Ala, mangantan Jordan. Siya kun ti makaamong iti bayan. Kababain matkin ka. Apay akababain, kit agayan ayat ta. Agpadat ang estudyante. Sige, kastilaangan. Aggudwa talaangan iti bayan. Wala. Sana bale, taan niya laang matday to in order ka. Saggay sa arais kan sidaan. Kan dimawat ta iti sabaw. Ayos day ta. Wala. Taday talahan ti kabalan ta. At least, mabsug ta. Kan tinaskan, nakapag-date ta. Sige nga Rodan. Mangantan, tagamitan. Tapno makapagrepaso ta. Sige, mangantan. Agbaawan ti in order ta. Nasingpot ni Lorraine naman. Nasaya at no kasta, anak ko. Ngam ni no girlfriend laang wan. Wala nang. Paramis ko dahil takada kayo. Ti panagaral yu kumati into na rin yu. Di kay agapura. Dumtang tulat ta ti gundaway. Para kadagitibahan nag-asaan pa'y amabalin ita. Wala nang. Ibagbagak na ito'y. Gaputadyak kayat ama ipada ka kanyak nga inam. Kayat ko ama katurpos ka. Saya atam ti panagadal mo, anak ko. Wala nang. Aramidak ti amin. Tapno makita yung to ti bunga ti amin a sakripisyo yo. Oh, Jordan, anya ti panggap mo ita a bakasyon? Ako? Panggap ko ti ag part-time. Iti nga restaurant na nagtrabaho idi. Kasta? Ay katuan Oray siya, nagsarita kami iti kasinsing ko. Agtrabaho ak ijay salon na. Asidagmat lang ang dayjay ijay restaurant nga bagbagam. Nasaya ta no kasta. Nasken nga trabaho ta ita a bakasyon. Iti kasta, adan to busbuson tayo ton sumaruno nga enrollment. Husto ka. Nangruna kanyak Nasanak nga trabaho. Nadyak tulungan ti bagik. Kurang mo ti masapsapulan ni nana nga pagadal ko. Gayam, anya nga iti aplayam at trabaho iti restaurant. Ura niya ditan. No niya ti bakante. Isulat ta na. Mama, agpakada kumakada kayo? Ha? Kasangay nga mintimay sa friend ko inton Sabado. Nasken nga adda kami agagayam na. Isuan ka na mapanag. O sige, day talaga yam. Awan parikot iti dayta anak ko. Ngam saan adito'y lugar tayo, mama? Ijay syudad. Bakasyon ngamin ita. Isuan ako na dagiti dadakkel na, nga ijay syudad nga agselebrar. Adda ngamin balay dayjay. Kasta ka di. Ay katuwan na. Basta ti kanayon nga bagbagakan ka anak ko. Agan-anad ka iti amin na papanam. Ay, nagaduntumat ngamin ti gagayom mo. Wen mama, di kay madanagan. Kanayon nga aganadak. Kasta talaga, tada kabailan na itibiyag. Ado, tigagayom na. Oh, si kamot gayam ti masabat ko, Jordan. Nagapuam. Ijay ili, insan. Imbagak idi adinak awagan iti insan. Saan ka di?
Anya? Okay lang. Tawan mat makangag. Ngam no iti kadwan ti tao. Di nakaw-awagan iti insan. Nang runa no ijay pagadalan. Anya? Diyak kayat agapukan ka. Kat bumaba ti panagkita dagiti tao kanyak. Nalawag? Mama, nasabat ko itay ni Jordan. Narabyan man. Kasta ka di anak ko. Ka naggapuan na ka no? Naggapo ka no ijay ili? Kasta. Siguro napanmanan na kitagdan. Awan mo ti sabali amapan naramidan ni Jaili. Bakasyon mo ti ta. Sigurado, Mama. Napan iti restaurant asigot a pagpa-part-time man na. Rumbang laang. Anya nga iti busbusan na no agsadot-sadot. Imbag kumamat no adda natalgad at trabaho ti nana. Awan mat. Mangnam na madalaang iti tangdan na amapan makisaksak ka. No kasta ti imbagana, anya ngay nga rod anak ko. No di na kayat nga awagam iti insan, Mariel ko namlatan. Tapno awan ti rire. Nanang? Tinapatag, awan ti dakes nga aramidem ken kuana. Awan mat nanang. Isu na lang ta ibain na klaunay. Nang runa kadagiti gagayem na. Anya? Jack amo. Doa pa akas ti panakilangan ni Mariel. May salang ti kayat asawon da ita, anak ko. Ibain na ka akasinsin na. Gapo iti kinakurapay ta iti biyag. Ngamala, bay amon anak ko. Kas iti nakunak itay, tinapatag, awan ti dakes nga aramidem ken kuana. Narabyan ka manan, anak ko. Uy nanang. Nag-overtime ak ngamin. Kasta ka de. Ay na, Jordan. No saan mo akabailan, di mo ko mapilitan. Kaya't ko ngamin di makaurnong nanang. Imbag labos-busak. Inton enrollment manan. Kaya't ko ti makaturpos. Isungar aramidat amin na pamuspusan. Tapno makaurnongak. Agyaman anak. Gaputa kasta ka nga agpanunot, anak ko. Ngam no mariknam ti bannog mo, aginanaka. Aywanam ti salunat mo. Sikamot gayam, Jordan. Nagsapa kamot tayo na romong muar. Norarigan kat sigatimang pugsat iti sapot ti lawalawa dito kalsada. Wah? Mayat na ito uniforme, kas kala attorney tilagam. Gayam kat dishwasher kalaeng. Uwan, Uncle. Dishwasher ak lang. Ang saan mat alalaeng ti trabaho? Gaputan na dalos mat. Ti kunam kit di. Isulaeng ti mabalin na trabaho kan ka. Anya? Pundo mo ti bagang sana ya. Kan may sa, da kayo anak rapay. Daita ti rumbang nga trabaho ya. Kita ni Mariel. Agin enjoy ngagpaspasyar ita bakasyon. Anya? Kasta ti imbagakan ka ni uncle mo? Uwan nga rod. Unay matan. No apay mat nga adda ka kasta atat tao. Agyaman dakit di kasaan da mapadpadasan ti agrigat iti biyag. Apay pailanas kan apasakitan da ti padada a tao. Makapasayan nga rod iti na. Nang runa. Kat uncle ko tinang ibaga. Ala, bay amlatan. Di mon ide kaskaso. Saan nga isuda ti makalapad iti amin nga aramidam. Adadapay kat di nga gagat ka Tauray kas ti amakitang tangdan talaang. Nadalos ti trabaho ta. Agyaman na ka. Ngamin, amin abanag apakaupayak. Ket adda ka na yung ti word of wisdom mo para kanyak. Siyempre,
Agayan ayat ta. Iso arumbang laeng nga agtinulong ta. Laglagi pam, ambisyosa ken ambisyosa ta. Ani amutan ni Bayaw. Di naman la pinanunot ang makapasair tirik na. Dayjay nga imbaga anakan ka. Wan nga rin nanang. Tunggal masabat ko na yung kalhulyo. At dalat na may baga na kanyak. Pasig pa nga kakasakit. Ala, bayam anak ko. Kasaritak tuman ni Manang Minda. Bagbagaan na kumamot jay asawa na Tas saan akas jay ti panagsasauna. Sana nanang. Ang mga nuday tantumanan ti diyo pagkinawatan. Okay la kanyak. Uli na sakit tinakam ko. Engem, maawat akon. Gaputakas siya talaga ti ugali ni Uncle. Sa bagay mo't kit di. Ay, imbaglaangan takasta ka nga agpanunot, anak ko. Uwan nanang. Anyangin nga rod. Jaklatan italtalag Dagiti bagbagada kanyak. Nakitak da Jordan kanti kaayan ayat na idinaglinong ak ijay waiting shed. Kasta ka di, mama? Anya tinagan jay girlfriend na anak ko. Lorraine, mama. Ha, jaylaan a girlfriend na. Kunamlan na pintas. Feeling? Anya ngay matikos da jay ababay. Baknang kadi ti pamilya na. Nursing, mama. Kunadagi ti gagayam ko ang makamamukan kwa na. Agin lalaing kanuday di a babae. Ay na, nukas jay lang ni Jordan anasapa na kiayan na yat. Awan lat pamatik ang makaturpos day chay. Sigurado dayta, mama. Kas iti napasamak iti inana. Ha, like mother, like son, ako nada. Iso asi ka, anak ko. Pangaasim tadi ka pa'y makiboy-boyfriend. Tapno saan ka maipada iti day chay at Jordan. Ti panagadal mo, tinto naram. Karik, mama. Amo yumet nga ado dagiti agdat-daton kanyak. Ngam, jak pa'y kayat ti maki-boyfriend. Mama, papa, nagsasaritaan mi kadagiti gagayem ko amapan kami ag beach inton umay a Sabado. Masapul ko ti kwarta. Ha, Ang anak ko. Nag-resort kayo, napanalawasan, aya. Wen, papa, Hmm. saan amabalin asa anak amapan ita? Ah, Langan ti makuna dagiti gagayem ko. Ang mga nuy bagada nga awan kwartak. Iso asa anak amapan. malamapan ka, anak ko. Basta ti kanayon mi nga ipalagip kan ka. Kanayon ka nga agan-anad iti sa dino man napapanam. Kan siguraduam lang, ababae dagiti kakaduam. Agyaman unay, mama, papa. Wen, babae kami amin. Awan lalaki akadwami. Ha? Oh, Mariel! Uy! Si kamot gaya, manang ampiang. Apay nga da ka dito eh? Ay na, imayak nagpalingki iti lakok. Kasta ka di? Mapan kami mat ijay beach. Ay na, wow! Sana all! Ay katuna! Apag iso, summer ita. Ay na! Handa kumamat ti agbantay iti store ko. Tapno, I will join the group. Wen nga agpaisoan niya. Ay, taon matan tinapalabas. Manipod idi naudi ang nakapanak ijay beach. Oy, Mariel. Sino dayjay lalaki aka holding hands mo? Iso ka di dayjay? Si manang ampiang.
Di mo ko maidandanon kada mamakan papa, ha? Ha? Ni George, dayjay. Oh, Boyfriend ko. anya? Awan ammo da mama, maipapan kada kami ka ni George. Iso apang nga asim, di ka agtag-tagari. Ay na, tawon mo't tanti na palabas. Manipod na udi na panak ijay beach. Hoy, Mariel. Asino jay lalaki aka holding hands mo? Iso ka di day jay? Shh! Pang-aasim, manang ampyan. Di mo ko maidandanon kada mamakan papa. Ha? Ni George dayjay. Boyfriend ko. Anya? Awan amo da mamakan papa, maipapan ka ni George. Iso apang nga asim. Di ka agtag-tagari. No problem. Amamunak. Diya kaya ti makibibiyang itibiyag ti sabali. Agyaman at kasta, manang ampyan. Jordan, ni Mariel dayjay kadwa na dagiti gagayem na. Uwan may peso. Kat ni George ti ka holding hands na. Nakadlaw sang ti kasinsin mo. Kimita dito yung nagtakdaran ta. Ha? Jordan! Lorraine! Dua kayo lang ang nakakita kada kami ka ni George. Ah? Malaksid kada giti gagayam ko. Anya Da ti... kayo ti makaammo itinakita yun. Wah, insan. Anya ti... Kaya't mo asawan. Di nakawagan iti insan. No di mo kayat nga isabwag ko kan kada ito'y melting nga inumak. Anya? No maamuan da mamakan papati maipapan kada kami ka ni George. Amok ada kayo tinangidan. Kat agsaga na kayo. Anya? Iso ano di yung kaya tiriribok? Kasayaatan nga agulimak kayo latan. Nalawag? Kasla jackpot yung tinakita. Uray siya. Jack namnamain nga agayat ni Mariel itikas kin ni George. Wen nga rod. Imposible adi na amo ti maipapan iti dayjay lalaki. Pudno ka di agwarwaras idi adamag. Nga dadwa a babae anasikugan ni George. Wen. Amok di may sa babae. Ta classmate ko di high school kami. Kasta? Sapay la ko ma. Tadi na aramidin iti kasinsin ko. Tikas iti inaramid na kadagiti mo na a girlfriend na. Uray kasta tinakita yo. Di kay latag-tag-tagari, anak ko. Wala na. Awan mo't panggap ko amapan mangidanon kadaan timinda. Nasaya at no kasta. Bayan tayo lata. Nga isudan to ti makatakuhat no anya ti aramidan ti anak da. Madanaga na kitinsan ko. Amangan ngamin no aramidan met ni George kan kuha na. Tikas iti inaramid na kadagiti mo na akaayan ayat na, nanang. Saan mo't siguro, anak ko? Ngamin, amok akabaalan dama ng minda. Kan bayaw nga isuro jay kakaisuna nga anak da. Sa bagay matkit diyan, nanang. Nakunak dayta. Gaputa ka na yun idi. Nga ibaga ni manang minda. Ama sigurado na. Asaan ama ipada jay anak na itinapalabas ko. Ne, da kayo matgaya, manang minda. Apay, ada kayo ti may gimatang. Awan ka din ni Mariel, ama ibaon nyo? Ay na, awan pa'y nga rod. Talon nga aldaw tinapalabas manipod na panday jay beach. Aging gaita, saan pa yan nagawawid? Ha? Kasta? Oh my gosh! Amangan kit dimat no nag-enjoy iti kasta unay. Isu analipatan ng tinagawid. Anyat kayat mo asawan? Ha? Ay, kuha! Awan day jay, manang minda. Ibagam kit din no niya tigatangem. Sa anak agumatang, umayak la agload taawagak ti anak ko.
Madanagan kami ngaminan iti asawak. Ni mama ti umawawag. Ay, sungbata ka dakos. Tapno sana makapungtad. Hello? Mama? Hello, anak ko. Nasaya at mata sinong bata mo tiyawag ko. Madanagan kami kin ni Papam. Mama, pasensya kayo kumana. Ado nga mi tinaramid mi dito'y beach. Kasta ka di. Kat kaano nga ron ti panagawid mo, anak ko. Manumeten nga aldaw yu dita. Kalpasan ti lunch. Agawid kamin, mama. Oh, anya, nakasaritan ti anak ta? Wan, sinong batan na ti awag ko. Kahit, kano nga agawin? Agawid da kano kalpasan ti pangaldaw. Agawid da jay taamok ana ibusan ti kwartana. Ay, una yan ti anak ta. Kaslaman tay baka na ibulusan. Aging gaasaan na pagawiden. Saan nga agawid? Ala, di mon pakadanagan ti anak ta. Amunan ter aramiden na. Kan may sa balasangan ni Mariel. Isu nga ado, ti gagayam na. Uy, Mariel! Adakan! Tagtagari, manang ampyang. Ay na! Nasaya at matanagawid kan. Madandanagan da mamakan papam. Nag-enjoy kami nga ni iti husto iti kadami ijay beach. Iso ang nabalag kami ijay. Uray kasta. Nasken nga update ka kadag itinaganak mo. Iti kasta. Saan da nga agdandanag ken ka? Wan mo? Di magasak di ti Teresena manang ampyang. Taulitak nga ibagakan ka. Di ka kumaagidan danon kadag iti dadakkel ko. Ay na. Wan ka di. Ay na. Danag mun aya. Ala, agawid kan. Ta sigurado, padpadaanan da ka da mamakan papam. Nasaya at nagawid ka, anak ko. Pasensya kayon, papa, mama. Nag-enjoy kami ngamin ijay beach. Siguraduam lang nga puno ti bagbagan. Amangan hindi mat no at lalaki kakadwayo anapan. Ha? Awan, papa. Awan. Nasayat no kasta. Ay na anak ko, pang-asim. No sumarunong adda papanan nyo. Umawag kamot akada kami. Tapno makaturog kami itinasimbang. Tatalagang agdandanag kami may papankan ka. Pasensya kayon, mama. Sige, kastanto ti aramidan. Wen, manang Sandra. Puno timbagakin ka. Nakita ti dua matak. Kasta? Kinapudno na. Ammo ko ti maipapan iti dayta, ampyang. What? Nakita mo't laeng ti anak ko kung ti kaayan-ayat na ida ijay ile. Kan may sa, am-am da jay lalaki. George kano tinagan na. Sa anak mat di a judgmental. Hangam ay na, manang Sandra. Panagkitak iti day di a lalaki. Ket, kasla adik. Ha? Ay, ngamin. Jetakyag na. Tatu amin ti makitam. Uray dagiti saka na. Ay na, katatato. Jay laro pa nan ti awan tatuna. Aniya? No kasta, saan laada kami ka ni Lorente nakakita kadakwada na nang? Wan, anak ko. Nakita mo't laeng ni ampyang ida. Nasayat ano kasta nanang? Tano bilang maidanon kadakwada, saan ada kami ti pabasulan ni Mariel? Wan, anak ko. Di ka madanagan. Saan na bale? Taamok mo't anakita ni ampyang ida. Ket
Anyatin ako nanang. Awan panggap na amang idanon kada antiminda. Jakman ammo, anak ko. Makaammo ni ampiang no ibagana kadakwada wenno saan. Rabi, yamawan pa'y lati anak ta, bakit? Wen garod lakay. Oh, madanagan akmanan. Tajak mat makontak ti cellphone na. Napanan namanin. Ti pakada na itay bigat, mapan kano iti ayan ti may sagayom na. Adda kano aramidan da. Jak maten na sa lutsod, kaputag dardaras mat ngamin. Ay, una yan ti anak ta. May ruwam nan tikas dyan nga aramidin na. Gagangay na tabalasang kat nga rod. Kan ado ti gagayom na. Palagi pa met paminsan, minda. Ang mga noan niya la di tantar aramidin na, adita mo. Ay nalakay. Awan dakas nga aramidan ti anak ta. Man nakigayom laeng, iso akas jay. Na kayo matgaya, manang minda. Papanan nyo, kat napigsa ti tubo. Ay na, mapan kami kuma ijay ili. Anya? Saan ngamin anag-awit ti anak mi idirabi? Madanagan kami unayan. Saan kami anakaturog idirabi? Anya? Kanjak pa'y makontak ti cellphone na. Kasta ka di? Ket, amuyo nga ron, no sa dino ti pangsapulan nyo kunkwana? Ay, daytang arugkan. Ay na, manang minda. Das kan nga amon yun, no anya ti aramidan ni Mariel. Ang mga no, anda ilimlimad na kada kayo. Anyat kayat mo asawan. Ha? Ay kuha. Awan day jay. Awan day jay. Ay tikunak. Saludsudan nyo ti anak yun. Ang mga no saan mo't ati gagayam na, ti kanayon na akad kadwa. Anya? Saan ang nag-aawid ni Mariel idirabi eh? Wan ka no. Isumat tinakuna ni manang minda itay. Duwada nga agasawa anapan ijay ili. Mapanda ka no sa pulan ni Mariel. Ay, nagrigat lakit di nga mahinti agsasao. Correct. Ay, itay di magasda dito ay. Ibagak ko matinakitak idi na minsan ng aldaw. Ang mga no ibagadan tumanen aman nakibiyangak. Uwan nga rod. Day tamot lang ti pampanunutak. Iso ajak imbagbaga iti kabsat ko. Ngamen, amok akasta ti ibaga na kanyak. Kakaisuna nga anak da. Imposible mat no di da kabaalan nga isuro. Ay, sa bali talaga tinay chief. Kumpara itel daw. Duma ti bannog. Kasta talaga. Anos lang. Sana bali, manulaangan alawas. Enrollment tumanen. Sumardeng kan tumanen ngag trabaho. Ala, mapantang arudan ni Jake Coffee Shop. Agkapita pa'y sarbay nga agawid dak. Ken mapan kamatin agtrabaho. O sige. Ha? Mabiit lang. Hindi Mariel DJ Ha? DJ rimwarda iti hotel. Uwan nga pweso. Kat ni George te kadwana. Ang mga numakita data. Ang mga nuibagan to di kasinsin mo nga isulaang tisip-siputan ta. Nasken amamuan daan ti day tangar aramidan na. Ura ibagadan aman nakibiyangak. Ibagak kadakwada. Anya? Jak panggap adadalan ti kasinsin ko. Jordan, mabiit lang. Ni Mariel DJ ha? Ha? DJ rimwarda iti hotel. Uwan nga pweso. Kat ni George man te kadwana. Ang mga numakita data. Ang mga nuibagan to di kasinsin mo nga isulaang tisip-siputan ta. Nasken amamuan daan ti day tangar aramidan na. Ura ibagada naman nakibiyangak. Ibagak. Anya? Jak panggap adadalan ti kasinsin ko. Panangin sakit lang ti aramidak. Ang mga nuday tang aramidam. Kat sikan tumanen kagbalin adakas. Makamunitan. Tinapatay kat maibagak kadakwada. Nanang,
Nasaya at no ibagak ka ni Auntie Minda. Ngamin, amang ano maisagmak ti kasinsin ko. Maawatak ti kayat mo asawan. Maamakak nga rod iti kabsat ko. Sigurado adata ti agbalin adakas. Makamuditan. Tinapatag, ibagak ka na ko ada. Tapno amuda, noan niya ter aramida ni Mariel. Ha? Amok nga doon tinakakit-kita kada kwada at taga dito eh. Ang mabutang da amang idanon kada anti. Iso siya kung timang ibagahan na. Sana bale? At damot ni manang ampiang ang nakakita matla kada kwada. Apay nga imay ka dito'y balay, Jordan. Uncle, ada ko maibagak kada kayo. Siguradom lang nga pagsayaatan ti umay mo ibaga. Tano saan, agawid kalangan. Pagsayatan dito yung ibagak kada kayo, auntie. Anya dayta. Uncle, auntie, sana pa nang dadali ti anak yo. Kaya't ko lang ang maamuan nyo. Anak kita may ida iti kaayan ayat na. Idi pa'y damo Nakita may ngag-holding hands dahi di palengke. May kadwa. Nakita may ida. Arimuar iti may sa hotel. Awanan kay tibayin. Limal lalakyan ka chismoso. Tinungpadak matan. Ama. Amok akayat mula ang adadaulan ti anak ko. Iso akasta ti bagbagam. Oh. Awan mat ibagbaga ni Mariel kada kabi nga addan kayan ayat na. Sikakit din ti addam mo na. Saan lang ada kami kanilo rin tinakakita kada kwada, auntie. Uray ni Ampiang. Adamot amuna maipapan ka ni Mariel. Ay, kunakmat ngamin kan ka, anak ko. Anya ngay ita. Si kanti tinong padayjay nga antem. Okay lang kanyak nanang. Sana bale, tanay bagak mo tinakitak. Ada ka nakwadan no di dapat chen. Adda ka de, ti kasinsin mo itay napan ka. Rimuar ka numat nanang. Napansa ka no kadagiti ayan ti gagayem na. Ala, bay amon anak ko. Di mon panunuton dayjay. Ingka kat agsaganan. Tane, anya orasan. Amangan numaladaw ka iti trabahom. Kasta ti may naimbaga itay kada kami anak ko. Ulbud da dya lalaki, mama. Kayat nakla adadaulan, iso akas dya tibagbagana. Awan ka ayan-ayat ko, mama, papa. Tunggal umwarak, dagiti laang gagayam ko tikadkadwag. Paimanday di alalaki. Talaga pagpongpong totanak. Jak lang arudan ida bibiyangan. Ngam iso dati man nakibiyang. Amo yumat, mama. Sipod pay, talaga adakkel ti apal na kanyak. Ngamin, amin nga aramidak, di na maaramid. Amin nga da kanyak, awan kan kuana. Ala, huston. Mapan ka man ni Jayan tigapsat mo. Ing kapag sasawan day jay aka anak kam nga wanan pain. Ado ti mabalin na dadailan, ti pay anak tama tinapili na. Talaga mapanak. Jak palabsan day toy ngay naramid da. Ha? Manang Minda? Ayan jay anak mo aman nakibiyang. Manang Minda, mabait laang. Saan anasaya at timbagbaga na? Mabalin ko akaswan gapoy ti kasjay ngay naramid na. Amin nga aramidan ni Mariel, ibagbaga na kada kami nga agasawa. Awan ti limlimad na. Manang Minda, no adda pa nagtalak mo iti anak mo, kastamot kanyak. Natalakak iti anak ko. Isu nga amok adi nakabaulan ti agulbod. Kayat mo asawan. Podno, jay imay na imbaga kada kami. Ay, kas iti nakuna ti anak ko. Saan laeng nga isuda iti kaayan-ayat na tinakakita. Padasem amapan ijayan ni Ampiang. Agsaludsud ka kankwana, manang.
Mapanagnakak lang asan apod no day tangay magpagayo. Talaga adyak agpangadwa amang idarom kada kayo. Manakibiyang kayo iti biyag ti akin biyag. Kasta ti may imbaga jay anak ni Sandra Yebalay. Kat nakunana nga oray sika, nakitam ti anak ko, akadwa na ti boyfriend na. Manang Minda, saan ba ta parang dadaal iti anak yo? Kan kada kayo anak-anak na. Ngam, puno timbaga ni Jordan kada kayo. Numalagip yo, jay talong aldaw, asan anagawin ni Mariel. Jay ipapanday jay beach. Kadwa na ide, ti kaayan-ayat na. Anya, Kano saan kayo lagta mamati? Ayaban yun ni Mariel, tagsasarita tayo. Binilin nak ni Mariel, as anak nga agidandanon kada kayo. Ngam, tangay imbagan ti kaanakan nyo kada kayo. Wan, puno ti imbagan ti kaanakan nyo. may sakamat abakla. Siguro, agkonsabos kayo iti dayjay a lalaki. Kaya't yo adadaulan ti anak ko. Anya? Ania? Kasta, ti imbaga ni Manang Minda kan ka? Ay, wen. Ay na, kasta unay apungtut na kanyak si ka. Apay nga tangamin adi na saludsudan di anak na. Ay na, no anya ti imbaga ni Mariel. Iso, ti patyen na. Ay, unay maten a kinakonsentidor dayta. Uwan nga rod ang piyang. Oray syakmat ngamin akabsat na. Kat di nakmat patyen. Ay, sapay la ko mangerod, tasaan ang maisagmak jay anak da, itikas jay ngar aramiden na. Nangrugin ti enrollment para itanga eskolyer anak ko. Wen, mama, inton bigat ti nagsasaritan, mi kadagiti gagayem ko nga ipapan mi iti pagadalan. Tapno again roll. Nasayat no kasta. Agenroll ka. Igaad mo ti agadal tapno makaturpos ka. Iti kasta, mabain to ni Jordan kan ka. Kasta at talaga ti aramidak, mama. Pabainak tayo dyan lalaki. Gapo iti panang daddadaal na kanya. Kat, agenroll ka di dayjay itaatawan. Panagkunak. Saan, mama? Amangan no saan pa'y nga umdas ti urnong na iti pagtrab-trabahuan na a restaurant. Nasayat mo't no kasta. Gungguna na. Kasjay ti maganab ti mang daddadaal iti pada na at tao. Oh, anya daytar aramidem, anak ko. Bilbilangak man dahi ti kakaisun nga urnong ko nanang. Mapan kami iti pagadalan ita. Kadwak ni Lorraine. Ingka mag-enroll. Ha? Katuwan anak ko. Uwan nga agpaiso. Enrollment yu gayam ita. Wenanang. Oh, adtoy. Inururnong ko titangdan ko iti mano alawas. Imbag lang nga inayon mo. Tapno adabusbusam anak ko. Sana nanang. Idulin nyo latan dahi ta. Di ka matanangan. Sana ka sumardeng agtrabaho. Agtrabaho aklat ha. Kalpasan ti klasik. Ha? Nga mabannog ka, anak ko. Kabailak nanang. 5 lang nga oras ti panagtrabaho. Agsakripisyo ak. Tapno adabusbusak iti panagadal ko. Oh, naka-enroll tamat tan. Agawid tan. Tapno makainan na tamat. Unang peso? Uy! Huh? Talaga mo ta. No siyak ti si ka, Jordan. Agtrabaho aklangan. Uray saan kang nagadal? Gaputa marigatan ka iti pagbayad mo. Mariel pang nga asim. Saan mo kumamit nga ibabain ni Jordan iti kaadwan ti tao? Si kapad ti simong bat, ah?
Apay, mabain kayo ama-amuan ti kaaduan, nakurapay kayo? Nakurapay kayo lang arudan. Nalaing kayo pa'y magdadal, iti padayo at tao. Anya. Iti kasta nga ugali yo. Ad-adda nga agrigat kayo. Anya, nag-enroll ni Jordan, anak ko. Wan mama. Pinabainak ida iti kaayan-ayat na iti pagadalan. Anya, Tiyan mo da siguro. Kat Jack ida tutupan iti kastya nga aramid na. kat, anya nga iti kunadakan ka. Awan tinaramidan da mama. Ha, kastya iti sagrapan tinalaing amang dadal iti pada na at tao. Husto lang tinaramid mo, anak ko. Tapno agnakam damat. Kan panunutan da, asaan anasaya at ti aramid da. Ay na. Talaga nagalas ti ugali dayjay akabsat mo, manang Sandra. Ha? Agasem. Manipod imbagak kadakwada, tinakita nga aramid ti anak da. Pulos asandan nga umay gumatang dito itersenak. Ay, lablab sandak latan. Aniya? Ay, mapanda gumatang iji ayan ni Nena. Sana ilabas-labas ditoy. Ay na, pasensya kan iti kabsat ko, ampyang. Ay, Amumutan ti ugali na dayjay. nasakit lang amin tinakam ko. Gaputay di. Dito'y da nga umay umutang. Nukas jay nga awan pa'y kwartada. Angam ita. Ay na. Labas-labasan dakmatan. Di pa'y lakat may padugmaam no maibatog dito'y tersenak. Apay nga tananan. Talong aldawan asan asimsimbrek ni Mariel. Ha? Ne, apay ngay. Diyan ka mo? Adon ti kwisis anamis na. Kasta ka de. Apay ngay nga tan. Sapay tunggal agabsent dayjay. Siyak aka namin ti pagdamagan ti profesor na. Ala, bayam. No masabat ko ni Manang Minda. Saludsudak. Wen mananan, tapno amok ti isungsungbat ko. Saludsudan dak. Aldawan anak ko. Apayawan klase mita. Papa, agkakapsuta. Apay ngay. Ay na, manon nga aldawa kasta ka, anak ko. Nasaysaya at siguro no mapantayon iti ospital. Tapno maamuan no anya da ita amarikriknam. Ay, saanan, mama? Kabalak pa'y mat. Di kay matanagan. Sumra ka kinton bigat. Ay saan, anak ko? Saan mo apilitan no di mo pa'y kabalan? Alala kay, ingka paandaran ng jaylukan, mapantayo iti ospital. Anya ti kayat asawan daytoy, Mariel. Mama. Impagarup ko lakit din, agagangay laas sakit dayta marikriknam. Ngam nagbidot gayam. Pagkawanan na. Apay adi mo imbagbaga kada kami. Nga dagayam kayan ayat mo, ha? Mabutangak ngamin kada kayo. Anya? Kayat mo asawan? Podno ti indanon ni Jordan kada kami? Mama. Sumungbat ka! Saan amasungbatan day ta panagsangit mo? Ti saludsod ko? Impagarup ko lakit din, no gagangay laeng asakit ta marikriknam, ngam nagbidotak lagayam. Pagkawanan na, mama. Apay adi mo imbagbaga kada kami, nga dagayam kayan ayat mo, ha? Mama. Mabutangak ngamin kada kayo. Anya? Kayat mo asawan? Podno tindanon ni Jordan kada kami? Mama. Sumungbat ka!
Saan ang masungbatan day ta panagsangit mo ti saludsod ko? Pudno tindanon ni Jordan kada kayo, Mama. Pakawanin da ko, Ma. No nagilimad da kada kayo. Onyo! Jak namin amo. No kasano nga ipudnog ti amin. Ngamin, intarayan na kunti na kasi ko kanyak, Mama. Wah, jaka mo na niya taramidak. Mariribo ka na, gapo iti inaramid ni Mariel. Kanya nga rod katadaditan. Impagarop ko lakit din, no ti panagadal na ti in-intunar na, ngamsaan mat gayam. Ay, kaya't nasawan. Pudno ti indanon ni Jordan kadata. Agam santamot ngamin anamat pati. Wan nga rod, jaka mo na niya ti bakakada Jordan kan ampiang ita. Oh, Tapod no mat gayam ti indanon da idi kanyak. anyan tinapasama kiti anak ta. No namati ta ko maidi, kagiti imbaga na Jordan. Nalabit asana napasama kan kuha na tingas jay. Jakla pagarupan ti kastoy ama pasama. Anya, masikugan ni Mariel? Wan, anak ko. Isumutan ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayo. Isumot lagayam asana na simsimrek. Ket, ada ka din ni George sa Balayda? Ay, dahi tangarod ti parikot daan ti Minda. Ah, Pinanawan kanumot jay lalaki anak kasikog kan kuana. anya? Ay, kaasim at ti kasinsin ko. Uwan nga rod, anak ko. Isu asika, nang runa kat adan kaayan-ayat mo. Agan anad kay kuma. Makauray, ti panangasawam. No girlfriend laeng. Ti panagadalyo kuma, ti panunutan niyo. Wala nang. Sipon pa'y. Awan sa bali nga arapaap ko, no di ti makatorpos. Ado man dagiti lapad. Ang saan ka mapukawan iti namnama. Pampanunutak mat dagiti sakripisyo yu kanyak. Isung aramidak ti amin nakabalag. Tapno matulungak mat ti bagik nga agadal. Agyaman ak nukasta, anak ko. Pagyama anak unay, gaputan na nakem ka. Hay, konsentidor tumat ngamin day akabsat mo. Ado kami anang idanon idi kan kuana, iti araramiden ti anak na. Angam ay na. Da kami pa tinagbalin adakes. Uwan nga rod, ampiang. Anya ngay ita. Ay na. Saan kat nga rod anasaya at tinagbanagan ti anak da? Masayang anak mat, iti panagaadal ti kaanakak. Kan maasya anak mat Uray kasjay asaan anasaya ti panakilangan da kada kami. No siya klaeng, no sumro ti kinadakas ti ugalik. Ay na. Ibagak agong gunada? Kasta talaga, ampiang. Sapay la kuma, tamakaamiris danto. Talaga atya kung makontak ti cellphone ni George. Namimpinsanan alinipat na. Talo na bulan ti si Kuko. Nga maging gaita. Di man la nagparik na. Oh, anya ti sangsangitam si ka Mariel. Saan mo ka di makontak ti kayan ayat mo? Mama. Amumat nga adon ababay tinaglabas iti biyag na. Ngam, ay no, jaka mo na niya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Ay ayatek ni George, Mama. Ay ayatan!
Amom ka di dayta nga ibagbagam. Ado dagiti lalaking agdatdaton kan ka. Babaruda! Ngam no apay adayjay pay ababaero ti pinilim. Mama. Naimbag pay ni Jordan. Into na rin na ti panagadal na. Ngam sika, day tala nagamampang tinararamid mo. Si kamat gaminsan. Itala nagsabat ta. Ha? Kumusta kan ngay? Kwa? Kastoy lata? Wendayam? Kumusta kayo matankan ni Lorraine? Nasayat man ta. Madaman man ti review mi. Umadani nga minan ti exam. Say-saya atan nyo, insan. Amok akabailan nyo dayta. Ha? Igaad yu ti agadal. Tapno saan kayo ang maipada kanya. Insan? Mabalin matlat na nga agadal ni Mariel nga uray masikog. Mabalin mat. Iso na lang tamok ang babain. Nang runa. Ket ado dagiti napaspasaktan na idi. Ay, sabagay matkit di. Maragsakan nak. Gaputan na sayatan ti panakilangan na kanyak. Nasabat ko idi na minsan. Ket insan ko na namatan. Kasta ka di. Siguro, nakaamiris matan. Barang ano, agtultuloy ang dadya kinasayaan na. Ay, alukuyak to man, nga ituloy naman ang tiagadal. Tani, sayang. Wala. Sayang at talaga. Sapay nasirip ti kasinsin mo. Oh, at ti kwartang aramatam. Ingkag pa-check up. Mama. Di mo namnamaan nga agsublipay ti lalaki ang nakasikukan ka. Tanood na kumakonsensya na. Amo na kumatakdran ti obligasyon na. Mama. Ano sam dagiti ungat mikan ka? Anya nga rod. Jack maumang agkid daw iti pamakawan nyo, Mama. Amok. Saan analaka? Tapno mapakawandak. Hay, awanan ti adupay aso. Marangrang tilapayag ko. Kakit din agpa-check up. Nagrigat ti kastoy. Manang ampiang. Diyan mo na niya ti Ramida. Hey na. Amo, Mariel. Isu akas jay da mamakan papamkan ka. Gapo, iti sakit tinakamdakan ka. Ngamin, nangato ti expectations daken ka. Kan maysa, agmay-maysa kang anak da. Isu akas jay. Nga manang. Italaang akas jay da. Agbaaw tumatlang ti pungtod daken ka. Nang runa, no ipas ngay munto ti agbalin nga apo ko da. Sapay la kumata kasta. Isu asika, agpanunot kan, Mariel. Amirisem ana imbag, dagiti saan anasayaat nga inararamid mo. Iti kasta, saanen a maulit. Si kamot gayam, kanakan. Auntie Sandra. Ay na, nasayatain may ka, manang Sandra. Alaman, kasaritam takaanakam. Ha? Bagbagam, tapno lumagan tirik nana. Ha? Apay, anyaya ti parikot mo, balasang ko. Auntie Sandra. Jack amunuan niya ti Aramidak. Gapo iti nagbitdutak. Panagrek nagpaikit din. Kat ilaklaksid da kun nga anak da mama kan papa. Ay saan? Saan akasta ti panunutem, balasang ko? Saan apud no dayta? Ay ayatenda ka dagiti naganak mo. Di dala ekspektaren a mapasamakken ka ti kasta. Naimbag pa'y kada kayo, auntie. Takas ta ti bagbagayo. Makasarita dak iti nasayaat. Ngam ni mama, saan?
Aniya? Nukas jay, akayat mo nga adda kasarsaritam. Umay kalata ijay balay. Syakla ang mat ti adda ijay. Inaldaw mat arumwar ti kasinsin mo. Apay ngay takalaang, naggapuam. Ha? Kwa mama. Naggabuha kay Jayan ni Manang Ampiang. Napanak lang nagpalamiis. Anya, Apag isumat nga may ni Auntie Sandra. Iso ang nagsarsarita kami. anya, makisarsarita kan ken ni Sandra. Uwan mama. Naamiris ko asaan gayam anasayati inararamid tayo idi kadakwada. Anya, Awan magtidakas na. Numakilangan tayo kadakwada, mama. Italaan na amiris ko. Asaan arumbang aginurgora tayo ida. Iti manong nga oras na panagsarsarita mi. Nalaganan tiriknak. Gapo iti panang bagbaga na kanyak. anya, Imbagakan ko na ti parikot ko, mama. Kat maawatan na ti sitwasyon ko. Imbagak amin kan ko na. anya ti kayat mo asawan. Da kayo, mama. Didak maawatan. Ngam ni Auntie Sandra aginurgura tayo. Jak namnamaan nga isugayam ti makaawat kanyak. Isu tinang bagbaga kanyak. Isu analag-anan tirik na. Nasayat no kasta nanang. Tapno maya sa dagtirik na ni Mariel kadata. Awan mat siguro dakas na. Awan mat, anak ko. Iso na laang no addaman ng timakuna ni Manang Minda. Awan mat siguro. Imbagak mat kan kuhana, ano kasapulan at ti kasarsarita, umaylat tali ti balay. Kasta ka din nanang. Eket na. Umaylat ta ditoy. Bareng addan tugon daway ang makapagsarita kami mat iti kasinsin ko. Ado ti kayat kong ibagakan ko anak. Wan, anak ko. Ibagak to kan kuana, no umay dito'y balay. Nasaya at ta nagsabat ta, Sandra. Ha? Kayat ko lang nga ibagakan ka. Ita ta makisarsarita kada kayo ti anak ko. Pangasiyo, tasan atila komporme ti bagbagayo kan kwa na. Saan mat, Manang? Amin nga imbagbagak kan kuana. Kat pagsayaatan na. Kinapudno na? Nakuna na kanyak nga agparparikot. Gapo iti araramidan nyo kan kuana. Anya, Amin tayo. Ada pagbiddutan na. Amok nga ado ti arapaap mo para iti anak mo. Ngam saan ka kumamot nga aglablabas iti panagsasaom kan kuana. Gapo iti kasjay ang nagbanagan na. anyat kayat mo asawan. Tulungam ti anak mo, Manang. Aklunan tay latan nga iso siguro ti gasat na. Saan mo kumamot a pagsasawan? Taama nga no ad-adalaeng ang madepres ti anak mo. Nakaskas daw data, Jordan. Kasladyak pa dyan, amakisarita itan ni Mariel kini Auntie Sandra. Uray siya nga rod. Mas dawak mat lang. Ang awan ti imposible, no nakaamiris ti may sa tao. Sa bagay magkit di Kat, umay ka din ni Mariel ije balayo? Wen, ang jak maranranaan. Kasta ka di. Ay, umayak tuman mat pumasyar ijay. Kaya't kumat amakasarita ni Mariel. Ay kadwa na. Inton Sabado, umay ka ije balay. Sigurado nga umay dayjay. Sige, awan mat karamidat ije balay inton Sabado. Umayak, mayat ti rumwar sagpaminsan, nang runa kat nalpasan ti exam. Kasta talaga ti biyag balasang ko.
Kas iti kanayon nga ibagbagaken ka. Awan ti perpekto a tao. Amin tayo, adda pagbiddutan na. Agyaman ak unay kadagiti pamagbagayo kanyak, auntie. Nanang, anda kamin. Kadwak ni Lorraine. Naimbag nga orasyon na. Oh, Mariel, nasaya at tada ka dito eh. Lorraine, Wan, siyak. Imaya, takayat ka mat ama kasarasarita. agyaman ak no kasta, Lorraine. Ada kami, Nanang. Kadwak ni Lorraine. Kat umunag kayo Apag iso, adda ni Mariel ditoy. Naimbag nga oras mo, Mariel. Kastamot kan ka, Lorraine. Kumusta? Nasaya at latamat. Imaya, gaputa kayat ka mat asarungkaran. Agyaman ak unay no kasta, Lorraine. Uray nagalas ti ugalik, idi kada kayo. Imay kalata, tapno sarungkaran na. Wan Awanin day jay kanyak. Si kakit di mat. Agyaman ak no kasta, Lorraine. Sayang mati panagadal mo. No awanan panggap mo amang ituloy. Lorraine, Sapay nalaing ka no may papan iti academics. Ituloy mo to. when ko mga rod. Agam, saanan? Jakon mapaggidan no bilang laeng. Ay na, kabailam day ta. Si kapay, amok a kabailam. Kaputa na sirib ka. Pampanunutak ngamin damamakon papa. Amangan no saan damot lang nga umanugod. No ibagak nga agadalak manan. Patsyak nga umanugot danto. Ore adanton anak mo. Tapara matlaeng day ta iti masakbayam. Ken, masakbayan yun to iti agbalin nga anak mo. Husto ka, Lorraine. Ngam panagkonak. Namimpinsan anapukaw ti panagtalak damamakanyak. Maawatak day ta. Ngam di ka mauma amang ipakita kadakwada. Anagbabawyamon ti amin. Sigurado ama isublin to ti sigud alin na nganyo. Gusto timbaga ni Lorraine kan kainsan. Ituloy mo ti agad. Tasayang. Kinapudno na. Talaga akayat ko insan. Ngam pampanunutak da mama. Amangan no di da kon suportaran. Saan mo't siguro akas ta insan? Ipatpatagda ka dagiti naganak mo. Iso siguro akas jay dakan ka ita. Gaputa sanda amaklon tinapasamakan ka. Angem amok. Suportado dakan ka. Sapay ko maatakas ta. Ngam mariknak. Talaga nga awanan ti panagtalak da kanyak. No kasta tirik nam, masapul nga agsakripisyo ka. No kayat mo manin ti agadal. Agsapul ka iti part-time job. Iti kasta, saan nga amin nakasapulam? Ket kidawam ka dagiti danakkel mo. No kasta ti aramidam, sigurado amaragsakan dakan ka. Agyaman ak unay insan. Nagtalinaed kalata na saya at kanyak. Itilaksid ti kinadakas ko idi kada kayo. Lipatam da dyan, insan. Napalabasan da dyan. Ti masakbayan, ti panunutan tay ita. Anya, agtagtaga-iinop kan samat, Mariel. Mama, aklo na ka nagbiddutak. Kat nakasagana ak nga ramidan ti amin. Tapno laang makita. Kan mariknayo apagbababawiyak dagiti inararamid ko. Anya ti kayat mo asawan. Mama, numabalin. Ituloy ko kumati panagadal ko kalpasan ti panagpasngay ko. Anya, Ikarik mama, aramida kon ti amin,
tapno makapagturpusak. Kayat mo asawan. Da kami kin ni papam ti mga iwan iti anak mo. Kanda kami matlang ti mangtad iti busbusam nga gadal. Kasta kadi. Saan mo takasta, mama? Agsapulak to iti part-time job. Iti kasta, saan nga amin akasapulak kat kidawak kada kayo? Anya? Kasta ti planok, mama. Iso asapay la kumata suportaran daklata. Ikarig, saan kay to amaupay kanya? Madlaw ko iti anak ta. At kastaw na iti panagbabawi na bakit? Ha? Nangag ko tinagsarita nyo itay. Iso na panunot ko asuportaran talata ti anak ta. Apmo ka na kaamirisan. Anya ti kayat mo asawan. O talaga kayat naman ang ti agadal. Ay kit agadal at ta. Datan ti mga iwan iti apo ko ta. Kasanong agnakam ti anak ta. No kanayon mo mat asuportaran iti kayat na. Kanta ko iti pagnakman na. Bakit amo ka nagnakaman ni Mariel? Di na may bagati kasjay. No saan pa'y anak ka amiris. Iti biddot na. Kumusta matan ti anak mo, Manang Minda? Manungaal daw asaan nga imay ijay balay. Nasaya at latamat. At dalang ijay balay. Masadot siguro arumwar. Kasta, kailiw kumatan akasarsarita ti kaanakak. Ay kato may kalata sumarong kar ijay balay ah. Ha? Sigurado ka, Manang Minda? Wan, amok agapo kada kayo iti anak mo. No apayakas jayan nga agpanunot ni Mariel. Ngamin, idi saan pa'y amap mapanidya balayo. Sana kasya iti panagpampanunot na. Pagyamanak no kasta, Manang. Kanayon ko ngamin apalagipan. Ano mabalin? Diyak kumakayat ang makitkita ang malidliday. Ay, aki amanak mat no kasta. Sandra, ading ko. Ha? Ading ko? Kunam kanyak? Manang Minda? Pakawanan na ko ma. Amo ka sa anak balin anasaya at nakabsat kan ka. Ala, saan aday ta ti panunutan ta, Manang? Naglabasan day jay. Ti masakbayan ti panunutan ta ita. Sige, umunad kayo, Auntie Sandra. Agyaman ak unay balasang ko. Ay na, manulaangan abulan ti Orayan. Ipas ngay mo matan ti agbalin nga apo ko me. Wen nga rod, Auntie. Katsapay la ko ma, normal to ti panaganak ko. Wan, kabaalam day ta. Di ka madanagan. Umay kaminto kini Jordan iti ospital no bilang laeng. Agyaman ak no kasta, Auntie. Nakaanos kayo at talaga kanyak. Awan anyaman na, balasang ko. Awan ti sabali nga agtitinulong no saan ada tayo. No tinapalabas, kat ado dagiti banag asaan tay ang nagkikinaawatan, lipatan tayon. Wen, Auntie. Nasayati pa nagpuspuso yo. Kat agyaman ak. Takaskan ka tinagbalin nga, Auntie. Diyaka muno ka sa nung agkidawak iti pamakawan kan ka, Sandra. Ha? Ita takas to'y tinapasamak itanak ko. Diyak ninamnama asika ti ad-adda makatulong kada kami. Manang Minda. Pakawanan da kami ko maading ko. Sipod pa'y awan tintultulong ko kan ka. No adda parikot mo, baybayan ka, ngamsi ka, adda kalata tumultulong ka na kami. Manang. Awan ti sabali nga agtinulong,
no saan adata. Anya man dagiti napaspasamak iti kalabas. Agkabsat talata. Agyaman ako na ading ko. Man nakaawat ka unay. Kat ikarit, at ay tuyen ti pangrugyan tinasaya at alin nanganta. Ay na, nagtaron ti ka nakakinsan. Kasla ka ano lang hindi sikog mo. Ay gamita. Oh, ada dituin nga sangit. Wan nga rod insan. Nataar. Kan napintas ti puli tayo. Isoan, nataar mo ti anak ko. Ay naku na mo ninsan. Apag iso, makaturpusak ton. No ko na mga ituloy mo ti agadal, ay kat tumulong ang mga wiriti ka anak ka. Ha? Waninsan, uray ni Lorraine. Tumulong mat nga agamir no bilang. Ay na, pagyamanak unay insan. Ngam, nakababain samot unay yan. Awan tirong mga pagbay na minsan. Agtitinulong tayo kidi, ha? Awirin mi ti anak mo. Tapno maipamaysam ti panagadal mo to. Agyamanak manen insan. Wen, agadalak. Kat igaed ko ti panagadal ko. Amok anarigat apagiddanan ti obligasyon ti maysa nga ina kan estudyante. Ngam, amok akabailak. Agsakripisyo ak. Kas iti inararamid yu kan ni Lorraine. Nagmayat a panunutan nanang. Nasayatan tilinangan tayo kada anti. Uwan nga rod, anak ko. Idawdawat ko, asa apay la kuma, taagtultulo yun, tinasaya at alinangan tayo. Uy, nanang. Agtultuloy day ta. Natunggal may sa, ket amo na ti agpakumbaba. Agtitinulong tayo, ha? Husto ka, itiday ta nga imbagam, anak ko. Amo ati kinapakumbaba. Ket iso ti mangted iti kapi iti anyaman adi pagkikinaawatan. Kasaritan ti anak ta. Sa lodsudam, no kaano ang mapanagin rol. Wan lakay, kasaritak ni Mariel. Datamatan ti makaamo iti apo ko ta, bakit? Ay katuan na. Sana bale, taado tayo mat ang mga iwan no bilang lang. Ado hunam. Ne, kanyat ka at masawan. Naku na ni Sandra at tumulong mat ang mga iwan, iti apo ko tayo. Ay na, nakababainin Kastamat ti imbakak. Agam ko na namat, ngawan ka no ti pakakumikuman na ita. Ay na, nakababay ni ti kabsat mo. Mababainak. Tunggal umay da Jordan dito'y balay. Kasta akmat lakay. Mababay na, gapoy ti kinadakas ko kankwana iti. Ang aramidak mati amin, tapno marik na ngagbabawi ak. Ti pagyamanan ta, ket nasingpat ti kabsat mo. Ala agpailaang ni baby ijay balay manang minda. Ha? Tapno makatrabaho ka, dito yung nagtibalayo. Makitak ngamin, kat di kan makainaw, kan makalaba. Gapo iti panagaw awir mo. Pudno day ta ading ko. Malaman nga rod, alain nyo pa ilaan. Sukunag to, numalpas ko ti trabaho, dito'y palay. Mama, sa dino ti ayan ti anak ko. Awan mo ti jay silid. Ay, kwa anak ko, inala ni Antim Sandra itay, impan na iya balay da. Ha? Ay, napasensya ka na anak ko. Diyak kumamat itulog nga erwarda ni baby. Ang amne makita mat anak ko. Diyak makatrabaho dito'y balay, nang runa no kasjay anak kariing ti anak mo. Makatrabaho aklaang no nakaturog. Kasta ka di? Mama, no di yun kabailan nga awiran ti anak ko. Ibagayo laang. Agsardengak pa lang iti panagadal ko. Ay, saan anak ko? Awan pa kadanakam. Ado kami ang mga iwan kan ni baby. Ala, ingkakit din ijay ayan da Jordan.
Sigurado asim mangpeten ti kasinsin mo. Agyaman ako nay, Auntie Sandra. Nakaan-anos kayo ang mga aywan iti anak ko. Awan anyaman na, balasang ko. Nakaturog ka diti anak ko. Iso asaan yung nga uba, Auntie? Kwa, nakariin di anak mo. Simmang pagngaminan ni Jordan. Isu nga adda ijay unag. Adamot laang Lorraine. Isu dati mga aywan. Ay, kasta ka di, Auntie. O sige, umunag ta nga rodan. Takitag ti anak ko. Ala, agluto ka lang tan Jordan. Siya kunti makaamukin ni baby. Isalak tapno makaturog. Sige man nga rod. Sana bale. Inton madamdama, addanton ni Mariel. Adda akon, insan. Oh, adda ka kaya man insan. Wen, ay na, agyaman ak unay ha. Awan makunak iti panangay aywan nyo iti anak ko. Ay na Mariel, awan anyaman na. Basit la abanag dayta. Ay na, no awan kayo amang tultulong kanyak. Jack amon na anya tinagbambanagak kita. Oh, adda ka mo't gaya man insan. Wen, insan. Ay na, agyaman ak unay ha. Awan makunak iti panangay aywan nyo iti anak ko. Awan anyaman na Mariel. Basit la abanag daytoy. Siguro, no awan kayo at tumultulong kanyak. Jack amon na niya't nagbambanagak ita. Ha? Iso aday ito yung araramidan nyo kanyak. Utang ko anaimbag anakam kada kayo. Ay na, manulaangan abulan ti Orion. Agturpos kamatan iti panagadal mo. Wen nga rod nanang. Saan la siya tagturpos Kadwak ni Lorraine. Uwan nga agpaiso. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayo. Siya kon ti kararagsakan nga ina. Wen nanang. Kalpasan ti panagturpos ko. Mangsapulak moten iti panggadak. Addakan kadayta anak ko. Pagyamanak, taininot mo matan ang matungtungpal lagi ti arapaap mo. Wen nanang. Kat gapuday tayo ti sakripisyo yo. Iso apara kada kayo daytoy apanagbaligi. Naimbag pa'y kang kainsan. Makaturpos kayon kan ni Lorraine. Sana bali May salang met atawon kat agturpos kanton. Mabiitin day tayo insan. Ay, insan. Agsardengak sa inton sumaruno a semestre. Anya? Apay ngay? Insan, agkurkurang namin ng tibus-busa. Kan saan matan ang makatrabaho ni Papa. Ay, sayangin agsardeng ka. Ano sa mon? Mabiitin day ta. Wen matkit di Ala, di kagdanag Kalpasan ti panagturpos ko. Agtrabaho ka sigod. Iti kasta. Matulungan ka. Sana mabalin nga agsardeng ka. Anya, kasta timbaga ni Jordan kan ka, anak ko. Wen mama, iso ang mababainak iti kasinsin ko. Adun tinaitulong na kanyak. Sobra-sobra pa'y. Nasingpet talaga ni Jordan. No sa anak ko maanak ibarbarkada idi. May sa ako mamatan kadagiti agturpos. Ay na, di mo ibagati kasta, anak ko. Gaputa blessing mati apo kumi kada tayo. No addaman dagiti nagbitutam, saan akaraman ti anak mo. Gapukan ko nagbalin ka anatibkar. Gapukan ko makitak akabaalamon nga aramidan dagiti banag, asaan mo ang maaramid idi. Pwede na day ta, mama. Ti anak ko, ti inspirasyon ko.
Graduar ka gaya man ka anakan. Talaga nagbiit ti panawan. Wen anti, kamo dyan na. Nalpas mo't lang ang tirigat ko. Sa nabali ka anakan. Adun to ti supapak ti amin a sakripisyum. Sapay la ko ma, anti. Awan imposible iti kasken ka, Barok. Itultuloy mo ti kinasayaat mo. Tapno adun tupay ti parabor adumtengken ka. Wen anti, tay tatiramidak. Ay, kasla ka ano laeng idi mapan kayo ag part-time ijay ili. Ngam ita, agturpos kaan. Naragsa ka pa nagturpos mo, insan. Kastamot kan ka, Lorraine. Agyaman ak unay ken kainsan. Agyaman ako na, Mariel. Ay na, nakaragrag sakak. Tanay matangak ti panagturpos yo. Sapay lako ma, tadumtang tumat ti panagturpos ko. Di ka mapukawan itinamnama, Mariel. Kabailam na ita. Amok akabailam nga aramidan ti amin. Tapno makaturpos kan tumat. Wen, kat agyaman ako nay, Lorraine. Ala, umay kayo inton malam ijay balay ha. Ijay tayo nga agselebrar. Wen na, talaga nga umay kami. Kaduak na mamakan papa, kastamot ti anak ko. Oh, adto ti 2,000, Jordan. Si kantulatan ti makaamo amang tadkin ni Mariel. Imbag lang nga adda na yun ng daan tim, abos-bosan ni Mariel. Nang runa itakit pa nag-e-examen. Ay, wen nga rod. Ay na, agyaman ak unay ken ka ah. Di mo kapkapin ano ni Mariel. Angem, naayat ka lata tumulong ken kwa na. Ay na, kasinsin mo ni Mariel. Kan may sa, amuta tirigat, no kurang ti kwarta. Iso at tulungan ta. Sana bale, awan pa'y mo ti sabali a paggastusak ita. Kastamot kan ka. Agyaman ak unay, Lorraine. Ala, inton malam. Nayunak mo ti inted mo a kwarta. Sakbay nga itulod ko ija balay da anti. Oh, apay day takwarta abilbilangem anak ko. Kwa na nang. Nagsweldo ak ngamin. Kastamot ta ni Lorraine. Nang ted iti 2,000. Nayunak mat iti 2,000. Iso a 4,000 amin. Kat, pamayan nyo iti dayta anak ko. Namin ano ngaminan ang naibaga ni Mariel nga agsardeng iti panagadal na. Gapot agparikot iti kwarta busbusan na. Ingkarikan ko na at tulungak na makataggadak. Ay na, naimbaglaang ta na panunot mo dayta anak ko. Wala nang. Jack ipalubos asaan na makaturpos ti kasinsin ko. Apay tayo ti akwarta, Jordan. Awatan nyo, auntie. Imbagla makatulong iti panagadal ni Mariel. Ay na, agyaman ak unay ka anakan. Apag iso, agparparikot kami iti pagtuition na ita. Kasta ka di, auntie. Ala, sapay la ko ma. Ta makatulong na ita basit agatan anaited mi ka ni Lorraine. Agyaman ak unay, Barok. Diyaka mo no kasano kami ang makasubalit iti kinaimbagyo kada kami. Ngam mo nga adun tupay ti parabor adumteng kada kayo. Sapay ko ma, auntie. Iti kasta, matulungan minto mo ti anak ni Mariel iti panagadal na. Talaga nga awan ti makunakan kakaanakan. Ah. No iti kat awan pamatik iti kabaalam. Ita, talaga proud akon kan ka. Agyaman ak unay, auntie. Mababay na kon ka ni Jordan bakit? Ay na, no awan day dya ka anak ama. Nalabit nga idihipay laang. Kat nagsardengan ni Mariel iti panagadal na. Kasta agmatlakay. Numabalin la kuma. Jakon awaten ti kwarta nga ititad na. Ang kasapulan tayo mo. Sana bale. Tainton makaturpos mo ti anak ta. Agsubalit tayon tumad iti amin a sakripisyo da Jordan ken Lorraine. Kasta mo ti kabsat mo. Sapay la kumangarod ta kasta lakay.
Makitak met nga igagayad ni Mariel ti panagadal na bakit? Rumbang laeng, ngamin, saan laad ata taggasgastos kan kuana? No di kat karaman da Jordan kan Lorraine. Nakababayin pa'y nga rudan. No mabalin la ko mga isubli tinapalabas. Tasaan tay kumaida ang nagar-aramidan iti dakas. Tapno awan ti rumbang apagbainan tayo ita. Mama, apay daytoy kwarta ayaw awat yu. Kuha anak ko. Intad da Jordan kan Lorraine. Para kanukan ka. Imbagla ka no ang makatulong iti panagadal mo. Anya? Ala, awata mo anak ko. Amok akasapulam da ito'y. Agyaman naklaunay iti kasinsin ko. Apag iso, kasapulak launay ti kwarta, mama. Saan ngamin nga umdas ti matmat gadak iti restaurant apag part-time mag. Talaga saan anak ko. Gatas pa ilaang ti anak mo katsanen nga umdas. Iso nga agyaman tayo iti kasinsin mo. Kastamatan iti kaayan-ayat na. Anya? Uray ni Lorraine akayan-ayat ni Jordan? Tumultulong ita kan ni Mariel? Uwan, ampiang. Hoy, anyan. Sapay la kuma, tama ka amiris ti kabsat mo. Maamiris na kumadag iti panaglablabos na idi kada kayo. Nagbalbaliw dan, ampiang. Hoy, kunam lang amin asino da abaknang. Kunam lan no di da kasapulan ti tulong mo. Ay, angam anyangay ita. Da kayo tinangnang runa amang tultulong kadakwada. Husto kay ti dayta. Ngam ita, nagbalbaliw dan. Kun maragsakan akmet, gabutaw madanimetan ti panagturpos ni Mariel. Ay, no awan siguro di anak mo anang suporta kan kuana. Ay na, jakla amon. Sa anak ang maumang agyaman kada kayo, insan. Kastamutan ka ni Auntie Sandra. Ken, uray si ka, Lorraine. Saan taman nga agkapkapin ano, nga tinultulungan na. Awan anyaman na, Mariel. Pakaragsa ka kit di Taka maudyanan na, makaturpos ka matan. No awan kayo, saan ko anaragpat dayto nga ayan ko ita. Awanan nyaman na insan. Kas iti kanayon kumad nga ibagay diken ka. Agtitinulong tayo. Ket agyaman aken ka. Gapot oray makitak dagiti rigat mo. Manipod intuloy mo ti panagadal mo. Insakripisyo mo ti oras mo iti panagadal mo. Ket ti panangaywan mo iti anak mo, insan. When insan, manipod na adaan na kiti anak, nakapagpanunutak. Kat dagiti rigrigat ko, nagbalin akarit, tapno ituloy ko ti agadal. Ha? Manang ninda? Ni, itamang pa nga imay kayo dito yung tersena. Anya ti masapul yo? Umay kayo awisan, ampiang. Ha? Umay kayo ijay balay ita. Adamot basit sa ganami. Graduation ni Mariel. Ha? Ay, kasta ka di, manang? O sige, umayak. O sige, ayabam to dagiti kabalay mo. Umay kayo makipagragragsak kada kami ita. Uwan, manang. Congratulations, Mariel! Ay na, maragsakan at unay para kin ka. Kamaudyanan na. Nakaturpos ka maten. Agyaman ak unay, manang ampiang. Ay na, amo, Mariel. Bilebakan ka. Ha? Apay anak ko nam tikasta. Una. Gaputa uray addan anak mo, intuloy mo lata tinagadal para iti masakbayan. Wen, manang.
Adu dagiti nagbalin alaped iti dayti apa nagbaligik. Adu dagiti naglabasak arigat. Kastamot den kadagiti bambanag tapno sumardengat. Ngem jak impalubos. Ad-adakit di anakaritak. Nagsakripisyo ag. Iso nga ita, makitak matan tibunga ti amin arigrigat ko. Ay na! Ibang-iba ka talaga, Mariel. Saanon asi ka dyan sigud, Mariel nga maamok? Agyaman na kiti day tapa na nga presyar mo kanyak. Manang ampyan. Awan anyaman na. Basta, congratulations kan ka. Ken, kastamatan kadagiti naganak mo. Nagananos da iti manu atawan. Ken siyempre, kastamatan kada Jordan kan iti kaayan-ayat na. Nang runa ken ni Manang Sandra. Congrats kada kayo amin. Worth it ti amin a sakripisyo yo.